Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. National President Jaga National People's Party ubadai ru menteri rangba kajela ukonrat kongkal sama ulapan menapat ba boba kansing linchiang undai kortong jaga seng NPP na Maukonro constituency hak election MLA arhaja arpulai ukonrat lapan menai kani hak jingalang pediang buram ya uba kansing kabla long hajong ksha hak ni gasngi ladan lang ru simbut menteri rangba kajela ubadai National Vice President uba Perstun Tinsong rengkat bekwe pat kinongelam ke NPP uba kansing menchua uday unong tray bashir hem joka seng Congress bat lay kunteng ru ek election na Maukonro bat shim lapoy siya kathong Henry Mantau lapan kre banyak kun ek election na kaseng NPP haka jingkran jong uloong ba menta kikino ya kumba ubri ubalak lim seng Henry uloong ba mau baro isikata udon ba ka Congress bat kani kadai kasien baningkong ba uphet seng banlet siya ka NPP kum kiway pat ki bakanthi bun tali kiseng Depan itu sebenarnya kan kunci bangun tahu paling sembilan bahkan ada kunci bagi macam. I request our Honorable National President to hand over the form to the vacancy. Pagbaso babang tapti. Pagdurong yung maging tapti. Dapat berkumpul ke tapti. Penjam tapti sekian pak. More louder. Big hand. On this 29th of October 2022, it is my great privilege and great honor to declare Bakant Singh Linchiang as the official candidate of the National People's Party for the 29 Maukonro constituency. Tapti pagbaasa si Zinpat bangila yo candidate na kementraka arp kunai Maukonro constituency na parti NPP. Nganya thu ipi ya ka jing sisa. Ki pagba nong song snong jongka Maukonro constituency hakatiya dei baru dukan. Nganya kilayui hakar fu kratarik jong nayu pastan ubadukan
Kaburom joki pajwa anong snong ka mau kun reo. Hang te snong mau kun reo. Jela perdon burom ya budukan ha naga wei pat kaliang kamut kata ka parti konkret. Badnya ne thoi phi tar ga tim ye ka paros na wei. Ki pajba nong snong ha mau kun reo ku si. Nado bau badukan ulam bot kaya larai haga doski banyala ya ka parti konkret ha mau kun reo. Bad kumta ka burom joki pajba no snong mo kun raw kamu dan pendon burom ya badukan man aya ka tingkersan haka parti jong ka parti konkret hang ni hamo kun raw bad haba hagini gisnipan hitte badukan unni ulaino ya ka parti konkret unyale rong pat ka parti NPP ke jingkeli kami kumno badukan Banyak yang hegway kalian tanda kidon kibong ukna to ukna tang kato kalian benai nakaway ka parti ulay cakaway ka parti ngan kiran lekon sampai ba balay ka pulau kumda mari adem ban pendan burom ya ka parti konkret hamau kurau hakar pratrik ublay bastan baudukan banyak lay ka parti konkret baru palba jaga mau kurau banai ya ka tingkersan nre pause kaja dakung wepan buat kata dai kani haba ubadukan kiramba sispa kiramba si hajar ki palba bat ki pajba ki megi pa bat ki rang samla thai samla ban yaj ya kalanti do ka parti konkret ke don ke jing ka bakrau bangin poi se ka thong ban job ku elme do ka parti konkret bat hamela yaj ka to kene mai ka don ke jing kaya ka lanti ban yaj ban pen job yang urukan ka parti konkret Kali kajinge kamdei tang yang budukan, ndai kajinge kumarken cepat, ya kilo tray doka parti konkret. Hibu aga jinge kabakrau, bat kumta nganken lengkot. Kirang basis pa, kirang basi pa hajar, kirang basi hajar kirmatan po. Bat di dosa snong jong kamau kurau, yom yang budukan, ngau ha budukan. Berkat no daga wai kalti banginyele baphinyele chon hakar phulai kum elme do kamau kurau baru kan habo pajba kilo kupta ban yaj kalti ka ba o baru kan lag ba chai ulale ya kandu yaki no yalam jo ka parti konkret hamte ya chelong ule tho ya ka jige hangni habo kurau nakam ta ban yele kum candidate na ka parti konkret bandle tho ya ka daga jige No yalam joka parti ko ket harte chelong kamtam presiden joka parti ko ket ubat pedi pala ye tho ya ka jinge wo kumle bahkan naga lel ka parti ya ka jinge hama kurra ba finjele election ban job la ka parti ko ket him don ka lat bat kalenti ndai ka chong haka bor jong phi bat ki pajba bat ki reura ba jong ki kerjaan jong phi naga lel ka parti ni don ka benta Tamalai tiket jaga parti kukut pinjale, andai ka bor banyak terang, banyak daya ketiga, ban pun pois jaga thong, je piban yadai ketiga nyimdon lan, ketiga keren kumta. Dai nak kata kadau, kabau dukan, ulalum, jaki kadwai teli, kiria, jong kinong song hane hambau kerdau. Kira lomnya ki karwai teli kiria jol kira orang bagi ban kersan yang budukan uya tho ya kata kajinge bat kira orang ba jol kamau kurang to kursi yung lada ka parti konkret kamla balai ya kajing kersan kanom la balai ya kajina bal kanom ya trailang nakam daban pois ya kathong kabha watno da ka wei kalenti Batunta kiri ki reurang ba bat ki pajba kilai da ka rai ka basai bet badukani sane hapi ba phin sim ya ka kambat berkat kai galenti ka fatam yepi bajangi pajba ma kurau bangeni o ya ka jingjok ka don boromar pulai kungwelem e jong ka ma kurau badukan
bat kum tahu badukan halo ka rai jong ki riu rang ba jong ki nong jong ki nong kerjan bat ki pai ba nong kerjan jauh badukan bat kum ta ka rai jong ku badukan walaupun benar hakik khat wai telegeria dai ban yele baik baya ka parti NPP bat ki pai ba dai kata ka benta namar kumpala benta ki pai ba hamau kureu ki no lar dale ka jimun ki bo ka jingkali bale ukanu le kumne ndai ka jile kum to ko mela ken cepat dai na ka benta ka jinge ka baka parti konkret kamdon ka bor banyada ya ka banya lama dai ding kerja yang burukan ban pun poi ka thong ka jingjok melme mau kureu na ka parti konkret hakar pulai ba dai na ka dau ka pikir orang ba baro Yung kababudukan wat ya ka way pat kalenti bangin ya kersan lang bay. Teki pai ba baro gimana sewa tatin. Kandai kajim perkat bakla jong modukan. Wat kandai kajim perkat bakla jong kiri orang ba. Dai ya ka jinge ka baka parti konkret. Kanam laban ai ya ka jing kersan ke bapura. Banoi ya ka jing ya trailang. Na kamanta pan job yo budukan kala pelong kumne kumbagalong hagane kesku ka parti konkret kong nginai ta ka tiket ndai banyak trailer ka parti dalele nginom laro kali ka benta ka bakwa pan pasyat lekor hati ki pai ba what no rit min stem what do min stem namar budukan wan ban rong sa ka parti NPP banyalam nyu pai ba bat kena ka jilang jong badukan sa parti MP kan lon ka buram hakar pulai banyo ka jingjok dan buram naka parti NPP ngai banyi daiwan don ka jinge kene kejilang kede kebak hamkia patba kejilang kebangawan hang ne da ke responsibility ke jinba khli yala ke jong kathan bat kedau habangawan hang ne kabangakwa pensaya pi bahagi ni ki kindet sri ngasno banong ipi baki jingkeno ki bebon yang kiong balai babadu kan sing umi no na ke parti kongres patba be arpau teli kisnam ngam semlami na ka maukro konstituensi ka mensim hakakia ka im ka yap jong patba ngam semlami bat ngam semlalendet yaki ki bangala ban pentelun ya ga kambarid hak maukro konstituensi ma patba bi ka jimi jonga na ka kongres kamdai banga isi ya ka parti kamdai banga keren ban ya ka parti nrai gami kalong bangan don hakaposan ka babiang Bangala bandon bat piu patba ha kadu ka kep ke bangala banyat tai banyat penwandur ya gane ka kam haus nam ar hajar ar pulai dari tangi tai dau ibangami bandon ha kaposan ke tim ke bakhan namar banyele election hamau kenro ngalatip pat pisutu khamha ban yakun kat u cabinet minister ba paidang udeu sitting MLA ban suyel akai kamde ke besuk dai dam dai Wai balayele lai tursya kamadan thama ang gakitin laim layap buj bat bor ngin yakun menta bangin penyono ya utrai jeka utrai muluk utrai snong nagane ka mau kenro konstituensi hadin jong bahe martil ubakha jonga next ayang aku mebele patba jong ka mau kenro konstituensi kapor kaladai bangin mi mujli utrai jeka
Nagani ka mau kunraw konstituensi. Kapor kali bat kala day yapi. Babin sim ka jing bakli. La kumno wan petik na. Hau ar hajar ar fulai. Kersan yang aku mu kandidat. Ha sembol juga kon. Bangga kerpat yapi. Habang ngemi na ka parti kongres. So bahawat ye ben ye ka parti. Namar ngemi na kalenti. Kajing yapi. Petshwa yang aku mu breu jong kathan. Wat jet wat bu syedin ya ka jinglong jonga bu shwa ya ka jingmut je perkhat jompi jet ya ubriu akhmat ka parti ka wanadin lada ubriu umdan ka jing bakli lada uyang ha ka jingking ser umdan manum no banyu i ya kata ka jingking ser henry lada ubriu badam ya ka jing bakli lada udon ha ka do galenti ka bakongsan dai ka jing bakli ban jet ya unang yalam ba pin sngan ha ka mau kunro konstituensi Tipai ba wat si saudiau late na kada jing lang late na kada meeting daga jing ba kli ka responsibility pi ki pai ba ban ai ka jing shai siki wei bangam shem la ino epi haki bor ki bangala ban pentelun ya kada kam tan re ngasu pentip pi kendian masmi ngana ka parti kongres wow mai ka jing ya kan bas pi ki rung ying kini ki wei ki perlo ki yang oi badu ulak kelima piabut uniwa kelim sem long giong sam tenreng es kwa bad yetu epi kini ki perlong wow bi ki udi la dajer kate uni siar udon menswah ka UDP na ka UDP sekakot mentan na kakot sek UDP biang hidup la da pet cuba paidang nak independen sek kongres nak kongres sek PDF ubahe belong bakha jonga Nau sentiu, ka jingking, umokiu, ka kibabon ba hadu mentah ngila benong poi shousing. Telong maki lada ki lu samla sausan teli long atang gawe long bisnis eh. Bismira. Oi, bismira. Dai na kata kadau. Ya lade la dep ya lu samla sausan mut yang apa tangi we re undung tah. Dai namang kata kadau. Nice ngap ikit-ikit kena. Jet ia ubreu ban syakri. Ubabin skan kum kathan. Kum malong menne. Pi haga bokut pat de ki rung yeng sakum no gyang. Pi abut yu badu kan sing te pi kidon bat usar prustun kidon bat uba konrad sangma. Kide te pi ki bomlong. Are katai ki industriam usar konrad sangma iwan sejungsha mensuapat porbadon bat pi long biang. Mensuai don nem wan plin function baik baik sini. Long don bat ngambiang. Ka jingkeli mentagalong. Kapor kaladai yau nong song sedong jong kamapro ban pen kelai nong yalang. Pai babi ke bangakwa ban itu ipi swa ban long ye gede jilang hang ni. Ka jilang hang ni po sedong jong gede ka donglat karang jong sya. Ngakwa ban itu ipi. Baki ongru hey, what you let meeting mo satu ngin samtin satai ngin samtin sini. Kibabun hang ne swaban long jilang kilayotin dainem daine. Kibabun kilayotin. Kat balong jilang nakaliang jungi. Kapten kipom bat kapat barupat kihaplut siya ka konferensi. Damdai ba yele election nakaliang junga sa mapuraw konferensi. Lada ngam penpiki iya ka konferensi barakaway. Katin kan kelasarang ngam tip siya no kerja. Henry ngakwa ban itu ipi hangne ngayeng kumunong yalam jongpi ngam ong hangne pat pi bun ki ong badu ula ai jingirap bat ngil ngila ai jingirap ngila ai getin ki ong badu ai tan kendiat kumno pin but yu nu briu ai ba kabut jongpi ba kan but yu ba ai lai ban sauban ngakwa ban itu ipi ha ka lockdown ka belajar ha ka rijong ka pertai ki breu ki baduk ki basuk ki than ki yam bat ki sa konswet ha ka ni ka mau konro konsprensi ka banungkong do kalong bangami syakban ki batngan ki barangli ki baduk ki konswet napla lajong nga pelut laibut bat ibor ha ipor baro ar pausnam Kalentia cung alayat kumukun samla. Kaladai kapor baphijet yang aku memele. Daga jingkerpat bagajing skeuret ke jonga. So baha kersan ia kene ke mission ke bangadon. Ia ki bedok ki besuk ha kene ke konstituensi. Dan rei mentah
ki bakal jong baduk kan galaya cekman kila ai getin ki ong ketu getin haba pilayo laiban soban ken mau ban thep yang ha usnam arjar pulai nga tang ong tang ka we ki baduk ki basok bat hakapor lockdown nga kemau wat hajong sya ladangam bakla lais ngi duna saban kot si banai ngai ki jirap keleng ke konspirasi hai barberit ngam sem loong rebut daga senam daga ambulans ngaklem ong but daga pisa kini ke jirap ki bau belai kurku hai barberit jonga nrei ke basusi ulong kini ki baladep job ki bapila pendep penjob ye kiro ki ong kumno hei ho katin dei bentek kenjeri hadu ar ajar fulai sulang se wadanga bampat job ngawat but degi jingai nrei kini dega hok jong piu pai ba ya ke ba pi dei hok ban shim bat dega hok jong pi ke ba pila debai u ar hajar fulai ngi dei ban pentemai banjit do emeli watamai dei dem dei dei namar kata kadau ngaong ye pi bau badu kan sing u ay ki jirap hai bar iba pijau mat ki bre ki bawan hayeng ban hapo office nga ay de kemensim ban ngam juong ye ki ke bai snam de thep kebut ka ai ambulans to de thep kebut ka ba ai khau lockdown to de but nga khlemong ong ne ngamang nga khlemong nrei kumno ma pinjit wajit tak jingai ong unong yalam ubastat bersempang jet yau no yalam ubala bagi jingai badu badon ke responsibility ke jirbakli yala ke jonggatan bat udong yalam uba pinsngan hakani ke arpunai ke mau pro konsumensi para nong kersan para nong trai ye kakam ngakwa banong yepi hakani ke lentiyat kabangiyat kindat hakani ke election satang arbanai siteng bangin jam ban ya kawe lama ban ya rai ya gano ke parti lani ke sembol ngakwa banong ipi tang gawe pikin mau nem pajba bagi jingjia hang pi polat karang ban namar bangin don yau no yalam mubashan ki breu na ka dong riwar jongi ki syakyam lut hakati ka dong jongi bat ki breu ki balong hakabor ki ong badai ban le ya ka badon kam kram ke jirbak li ki bre dong ikla syakam lut sar pastun ni don hang ni ka jingjia polat karong nong lai karong seki ka tu ka jingjia kam mention pi kan mau lai karong ihya dalade bantek lakam ya ke jingjia pasusi nrei ha pasang manu babakli ndala sya set lu dah potong ngahiar dalade ha ka por lockdown ka khun ki kimi baplidon ki ba armen ki bamdon ukhau umdon kabai thit namarulok wa syakem lai banai lembakla ngahiar hapo pasang daga bor berit banyiram ki briu lajong ban hakatu ko por ngam patrai ban election tang namar banga de yai lenti ku mutrai snong ngai ga jing kum tang ong sibunu khau ban hadu ba kidemi napo potong kita kirurung ba ki ong menu ba ai khau kan long kemi ko ong ai badu kan sin ban haga de ga snong ngam ong but yang abangai jet kumuno yalam ma pinsgan jet UMLA na kathan lajong jet UMLA utrai jeka utrai muluk bahap usopet haga de ga konspirasi kata ga de ga jimot pancit no yalam haga de ga asnam ar hajar pulai pai ba be hakide gisngi kedat ngakwa pada tu ipi wow masem penrung ngau ikino trai ya keren bet dak basai mau finisai mau penlek sistem pisar ikini kibriu ngau isar perston penlek sistem pisar ice cream ya kibriu diong doni badu galat la dai let ngapai ikinong trai kumno ngong lum se kumbasau hajar ying we shiying san hajar banyo at least la kumno kum kabay kit bokir yang yakinong rep ki baduk ki basok ndalan lum kinong tray ong gemban yang ada nong sim kebu ngasim kebu mga long bayaram ngayo baduk basok sim kebu ngakwa ya kene ba isar prostun in pensai kamha bat isar kondat ki sama ngaklem le ka babakla bat ya kene ka jing kena sim kebu ngakwa ba pin yang hene kaski banga palum mga leng ba kajing pa jong sar perston banga kerpat ice cream lem yiki beriu jong asti yang ba pen sisa ba kene ngaklem sim kebu yang pada
kapati banga klem sim kabu bat kini ngale da kajimut panirap yepi bat ha kaju kapor ngaso banong hang ni bakilin tiat pikan mau kinong rap katno ki jenjar katno ki pajba ki khoslai haga bedai bat kadawai yuria ngakendu yasar perstun tensong bat haga juga por hapok kajing ilam juk isar konrat ki sang ma ku chip insar ngong la kalong kumno ngobha ya rap lem ban penyo subsidi ya kani kadawai sbo ke fertilizer ban subsidi no ya kani namar Bangladesh hajar kamu sanspa ban siu unong rem sanspa lamam nagaliang jong ke surga de kumba kalong menta kini gila penmi ya order dari ban keren manga ngasu ongsar sini kendiat jait pepilawan hang ni kini gila kwa bantip lang ba ka jing kerpat jong kinong rem bat ni ki kwa la kumno ba penteri kam no ba kadawai ba thamai kan poi no ba subsidi la kalong no kan trai kam no let's say how December lai bun kam gathit dawai ngakwa ba kinong rep kinyo no ye kicing mentoi dai nam dai pikwa nam dai nam mar ta kadaw ngakarpat isar perstun ban isar konat ke sangma ban penklai ye kene ka sanction ga batma ye ka fertilizer bat haga juga por khnang bau December ba bun kam ba kinong rep bathit dawai ban yo no ya kani ka subsidi ga lapas nagati jongi wat ya ban wat ya kha pramai kata gadai ka khubor na kene ka jilang ban ngakwa banong bauno snam ar hajar ar pulai ka election ngakwa banong ipi kito ki bakran persya i kene galantia jonga ngakwa banong iki nginginam kren persya iki nginam dandaw AAUM uba paidang uba mar baraming kine kilalong kumemele kira tray lagakam kitray lagaduk kasuk Ndray haga kampai ba don ke babiang badan ke bambiang Ndray kaladai ke por sansdem ban bujili ngasubu ke jingkeli bat ke jingkepa li pi pajba to si pajba mepi la dem island yu ba riming si postnem yu ba paidang ulalong cabinet minister ulalong sansdem bat MDC mensua uba he leila ar post sansdem lai postnem tenlong ren mujili pinanga long ren ai mujilibi jisnai binanga ktoy siktoy gumna badu si badu kan sing kanne kamat sem ka jing syakri ngadon ya piu pajba atau pim so senailam ngadon ka jing bakli ya katay ngadon ka responsibility katay pinanga kanne ngatristom pajba bihin wat kentat lem yang kanjengem kabangayat bat syukri ar pusan persen ngadon bat kayi gasem nyaw pusan persen nadu kajinglong samla junga badu si badu kan sing badu si badu ar pausnem nadu balang khe samla mga snailem sepat ba nang ay kenti kaneg MLA manta tang sistem melong kumno nagani kajing syukri junga la de ay pinu bapay no ba reming no ba maro inoy sanad pat kitinan ne Inote sanat ki ong gisupat ba pendep na gajing sateng ka sateng pendep no ngagin haga arjar pulai ma ar pulai ngan pendep mga ya ka ba sateng maki jubab habaki wan election haman ki sunong mo su sateng depi la de ken pi menta no ubra udah prapel snem kne pel ro kwa unim tambah kita nong kuno like nak nyopo propose ten la Islam berer pi ten sukwa sikwa bin long MLA hala dep long ani mai kenrat long hun syura tadai naman kata kadaw senailam nanga panan na pi ka bor panan ka jikar pa de kamen sim da skauret na pi ay lat sa nanga kumukha nukti mapi ukha umanu lok ujor ukuru ukha do snami mga sene elat lem nangapat ba wat dia wat kora sanot sure na ginagila dap jetpi namandai na kari kenti kari mau kari dang maki kadai ka hok jong pi ban penkela si sen sansnem kum unong yalam ha kani ka jelabat hama bro konstitusi tambang ai bagade kijing pedang dan boram mentakasi kalong ka bajab yang kublai sibun ya ke NPP mau kun raw
bat ia ke state NPP barok kawai ti shwa bangan syam na khot ia isar konrat ke sang maswa ki don katu kan ni terli ki project hakane ke constituency ngan ai gani ke memerdam hai sir I will give the memorandum to you and please help for the development of our country our constituency to this area which is a backward area of our Magurosi and our development. Sir, I will give you this memorandum. Pai ba so ba ni thap ki. Sar Pustun Tensong ngakod i ba iru insim bha ya gani gai surong ngakod i ba insim gemerdam ba isobha ban lek khnang no nagbenta gani surong blish bun Thap tip jam sa si sen ban. Kublai si hajar nu blai undon kat bat phi bat ngin kendu pat haman kisunong Hakini ki kendiat tayo ngayo i ya ka social media baka don kata kajing pensyai hana bau tau badu kansing kemulaong menet open page ana gibriu ban ya ka account number na kilong yeng long sem kiba duk, kiba shitom, kiba jenjar. Tengyo i badon ke jingi pensyai, kaba om, wat nget. Hana waju ai ru yu akau namar bakane kaba ma. Namar kade ka kam thok. Ap nganya thu ye pi. Kane kade ka skim kerpang kabangi na ka sorkar ngisam. Bagi tauru hakadur kata kabengi ong ka farmers group. Bat kane kak skim kabengi khot. Ka fokus. Kadai kabengi pentrei nakaliang jong sorkar. Bangi kwa bikin tau de ka group. Pada dien kala tau ka group. Kin ai ka account number jong kita ki members hatawe ka group. Kenang ba na ka sorkar kan penpoy baik ya katuk pisah ka account number joki. Badhang ne hapo mau kan reu ngalaong yu badukan pet pi ki bakam duk ki bakam jenjar lakum nukum nuru saw hajariin. Bad kabang sotenat kalong ba imat kila jandep artat ya kata. Maria Dep kade seka kakamram jung ni ke gomen ban penpoi ya kata ka jingerap syaki tu ki kerteng bat syaki tu ki account number ki bala ai lembaki no yalam jong ubadukan te wating usie mudon hangne
Deputy CM lu udon hanli. Kata ka bangakwa ban pensyai pi dang marngai I ka kubor ka jing persautu bakla ka balai pojai lai poski. Ka benta ka ba kadon kendiat ke drama hakapor bangi na ke sorkar ngi withdraw no ia kutu ko order hajar khatsau bangi ong mentangin le no da kata ka bangi ong ka organic mission lena kata ka red ka riang ka bampendon kam syu di kidawai sebo pendon kam syu I kita ki yuria tenglai perkhat sani ba hakaway na ka review meeting nga ba ICM mikot habang idon hanta nganyo tu na pi nado hajar khatsau hado kini kisngi ki bamenta ngasu ay nuksa lada yakitu ki jhur ki jet uphan lane kidu ki jungtung ki ba pitung le se shispa kilo haden ba pendon kamsyu ia kitu gidawai baro si kata bagi pendon kam da kedawai ngiyo let's say lais pa kilo ba bangi klem pendon kamsyu ia kedawai yo satang sispa san pau kilo kabamut kajing penmi ia kijur kijep kajing tung kajing tep kanang hiar habaka hiar kabamut kajing yonong kajing im ru kanang hiar yakinong rep kibabli dahden mengilaya syong perkat sani baha ngilaya sim ya karai bala kumno ngimban sesu bangidang day ban sya biang ban pendon kam yakin iki fertilizers yakinong rep isya kenang ba kan kiu biang katukar red karyang tambah hakaju kapor mila ai ya kajing betang sya ka agriculture department ba ki deiru hakaju kapor ban hikai yakin nong rep bakin nang ru kumno ban rep minus no ya kan kadawai sebo minus no ia ka yuria mde ban ong mengisu kang si sengkang sebab ngin hikai bat ya kan ka kam ngil IT haka agriculture department bakin led haka we pa ka we ka snong ban ai ke training kajing pensyai kajing hikai ladang ni eno ia ke yuria ladi ke fertilizers ka pat kalat kelenti ka bangin rep kenang baka kamret kamriang kamdei ban hiar kajing tung kajing tep hanrei kadei ban kiu arsya laisya kat banangmi nakawi kasnen syakawi pat kasnen tena kata kadau nilai rai ya kabalakum no kumno ngin ailat biang yakin nongrep bakin pendon kam de dawai hadin balayele kata tena kalian agriculture department kala penmi wood juga dar rengi dangi krensu kabangi krensu kelomba mde sesin bangila ngila ailat ya kedawai baki nongrep kin pendon kam ICM mangang yesong kelomba habangila ailat te balai ngim airu bata subsidi komajule mansua tengah kuat menyatu ya pi ya kata ruk ngilale bat kata kejing le jungi kolong na marba ka kenhun seng kin nongrep ka beklain ba hapo kejing lam jong badu kan sing kiwan ni kendu yang arsin laisin kiwan ni kendu UCM lu ba ban pau ya kejing jong kin nongrep omdei tang hamau kan reu hanrei hapo kari kasi jantia jongi barok kawe te haka bakadu ngisim ya karai ba ya ka subsidi ru 100% ka sorkar jongi kan ai na kamentakin nongrep tang kendiat ski menta ni song meeting bat director bat yo officer jong ka agriculture namari badukan yung pensyailen ya kani namar kinongrep ki kwa pelat bantip banyo no ya kane kadawai
la kumno ang scam bah katayo ka benengkong jong ubenay bakat al kadawai kalapoy batru ka subsidi kala trekam bat ia kaningi IT ha ka mekofet bahkan pentrekam na kamenta bapinayo yakin kidawai yakin ongret barok hapo kajela kecumi kata kadai kata kebaa dia kemen na pim dia kemen dia kata dia kemen to haba ya kemen dia kata kawe ka bangabot ong ya pi to kan mau waklet ia ka parti NPP bat waklet ia wadu kansing kata kadai wadu kame sakawe ka bangaku aban pensyayang ne ia ka ba wadu kansing laai ka memorandum bat kata kalong ia kan ikasurok ar kilometer ngar ngada lengo lengai nama sate seneng kala bahasa ni sapo kala bah kan ba ini yang ne pedeng I kumba e kenang teng aku aban ong ya pi lawan kenang kan UCM kan deputi CM tapi benum lem longsu dengan saai odar bakin senang no ya kan ikasurok hati ni kita yo gimana hati jam pada bat kade kajing le kalong ndei bangiwan ban penbi kabut lagi le namar baki pait ba kidon kam ya kabut kasyong marway re habagyo ikat kane kajing ngatharai lakum nuru nakaliang ke sorkar nakaliang kibadon ha ke sorkar lakum nuru kiladai ban berkat kia lakum no kiladai ban berkat kia natai pisrutu ya kajimut kaba manga ngakren kaba kadu ngasu kenjiken mga malu malaham mau kan reu persensi kamau kan reu persensi kaba mensuangi ong dingling konsensi enak kenjiken ni aiwai ya kena ke konsensi imat ndunai ka kasdan snem ne kasan le ne arbau snem ni aiwai ya kane kar karai dam pi kaju ma pi bodon bri bod sin saja aiwai de ubri urep sensar le ni urep pan ni aiwai ya ketu bri ke jongi ni aiwai no to haba aiwai pitip ba ka e ka kam jong kinong simwai te kinong simwai kamut haba ki seu ya pila se sisnem silak tengka lakum nomno kadne ka baki ki wai kade ban mi num dunai ka siklur silak kinwai kade ban mi siklur ka bai wai te kane kade keduksa kabangakwa ban ong ya pi na kementau arpulai bidang kwa mo ban ai wai yang ledepi kwa tengah ngoban ong ban uyawan pandor lem ban wai pikwa na pikwa to utrai te utrai traibri te traibri habar yang lu ngikum da perkat atat niyo kumpom yu tuding niyo jot ketuka kendeu utrai tapi reya unong simwai unwarna de kepom silung ya kasbo brokoy lakut bat haduk lano pat balak ban penbit penbiang ya untuk beri tena kadang-kadang mau ngepi ko kinong kersan barat ba jong ubadu kansing ko kilidarat ba jong ke parti NPP hang ni mau kenreu menta ke genti keladai kapor ko maong kandidat jong ni ubada kro ubada ut ubada nam bangan itu ipi ubadu kansing ala itu la slemba ngai bau niu samlarang ba udai badon la ka jongka sap kapong ngeu bah ban pentikna
ba udai banyo ya ke jingjok akan nika arpulai. Ngapet yang snyoba yapi paitpa jongka makundriu constituency kaneka de kasngi kabakmen tamian nga banyo bandia donlang batpi batban pinbena ya uba kansing linsyang kum u candidate Jongka Party NPP Naka Arpau Kendai Maukundriu constituency. Kumtan nga kirpa diapi bapin snyoba banai yaka jingkirshan bapura batban pinjob Don Burom Yau Hakne ka election Jong Usnem Hajar Arpau Lai Nga kitbok Yapi Baro Bapin Nang Yayo Yakamet Kaba Shet Ba Klein Slowly and steadily, I will learn more. I take this opportunity to welcome all of you to the family of the National People's Party. Today is a very great and a historic and a happy moment for the National People's Party, where our party is growing from strength to strength. And today, with the joining of Bakan Singh and all his supporters, our party has become even more and more stronger in the state of Meghalaya. Friends, as you are aware, the National People's Party is a party that has got its organization and its MLAs in different parts of the country. And National People's Party is one of the fastest growing parties in this country. And the reason why the people of Meghalaya and the people of Northeast and India are accepting the party is because the National People's Party has always worked keeping the interests of the people in mind. The National People's Party has followed the work of development. The National People's Party has kept the farmers as a top priority, has kept our women as a top priority, has kept our youth as a top priority. And that is why today, in different parts of the state, many leaders today are joining the National People's Party.
In the last 4.5 years, the National People's Party led government has made large forward steps towards improving the overall development of the state and of the people of our state. We have faced many challenges, but in spite of all the challenges we faced, we have ensured that we overcame those challenges and we have taken our state forward in almost every sector, whether it's road construction, whether it's in the areas of the farmers or any other area. You will see that the National People's Party led government, the MDA government, has not left any stone unturned to ensure that development comes to the people. Today, with the entry of Bakant Singh to the National People's Party, I'm sure that this will be a great boost and a great blessing for the people of Mokandro constituency and the state as a whole. Not too long back, Bakant Singh had met Deputy Chief Minister in regards to the issue that is being faced by the farmers in terms of subsidy for fertilizers. And though the government and the world as a whole is moving towards ensuring that we become an organic state, it is not easy for the farmers to switch their way of working and their way of farming in a matter of days or years. We need to understand the challenges that the farmers face and slowly and steadily go for just transition, where we give a time period so that the farmers can slowly start adjusting and adapting, rather than quickly simply stopping the different kind of subsidies. And hence the Meghalaya government has decided, Honorable Deputy Chief Minister has given assurance, and I have given the assurance, that we will continue the subsidy for the benefit of our farmers, and slowly and steadily we will ensure that support is given to the farmers so that they can slowly shift in a proper manner and a sustained manner towards organic farming. And hence, the subsidies that were supposed to be given, I am happy to inform you that very soon the files and the different sanctions will be processed and we will be able to distribute the subsidy for the fertilizers also very soon. At the same time, the road construction that was mentioned by our candidate has also been assured by Honorable Deputy Chief Minister, and I want to assure you also that we will be taking up the road that has been mentioned by him. I also would like to assure you that the new program of this government, which is the Focus and the Focus Plus program, through which we are giving 5,000 rupees per beneficiary to individual accounts and 5,000 to the group account. I want to assure you that we will be implementing this scheme in this area also, and I have asked our leaders to ensure that all the lists that need to be collected are collected, and these are then processed through the proper channel and system, and different officers have been given instructions to ensure that all the different processes that need to be followed are followed, so that we can continue this particular program and implement this program in Mokandro constituency also. There have been many talks, and many people are spreading the word that this particular scheme is a loan. Let me assure you and let me give you full guarantee that this is not a loan. You will not have to repay this money back. We are distributing this to help and to support our farmers, and hence the question of taking back this money does not arise. And in the future, God willing that our government continues, our target is to continue this particular scheme every year so that our farmers can get the benefit of Focus and Focus Plus every year in the days and the years to come. So friends, once again, I would like to thank all of you. Today has been a very long day.
I'm sure all of you are very tired. Honorable Deputy Chief Minister had a program in Sora at 3 o'clock and hence he had to leave. I also have an appointment with our new governor at 4:30 today in Raj Bhavan, and hence I will also have to proceed soon so that I'm not late for the appointment that is given to the appointment that's given to me by the Honorable Governor. So friends, once again, I thank all of you, and let me assure you that this 2023 election is going to be one of the most important elections for the state of Meghalaya. In 2023, I am very, very confident that the National People's Party will get absolute majority in the elections in 2023, and we will be able to form a government that is going to work with a vision and continue the work that we have started and take the state forward in every sector that is possible, and we will work towards resolving all the pending issues that the state has faced for the last 50 years. We have started our change. We have started to process many areas, but a lot of work is left to be done. But I'm sure that with the kind of support that people are giving us today, with the kind of support that we're getting from the people, with the kind of the way that leaders are joining the National People's Party, I am very, very confident that we will come victorious in the 2023 election results.